nakon svih mjesta po Južnoj Americi, došlo je vrijeme i za Patagoniju, odnosno za video iz Patagonije. A zašto je to nešto drugačije od svih do sad? Zato što je Patagonija glavni razlog zašto sam se i uputila u Južnu Ameriku. Jednostavno sam htjela vidjeti je li baš toliko posebna i opravdava li činjenicu da je mnogi nazivaju najljepšim područjem na svijetu. Glečer Perito Moreno prva je stvar koja me oduševila u Patagoniji, a on je ujedno jedna od glavnih patagonijskih atrakcija. Perito Moreno je dugačak čak 30 km, a širok do 5. Ono što je jako zanimljivo u vezi ovog prekrasnog čuda prirode je to da se ovaj glečer, za razliku od ostalih, s godinama, a i s utjecajem globalnog zatopljenja, ne smanjuje, nego ostaje isti ili prema nekim izvorima čak i raste. Osim zapanjujućeg prizora bijelo-plavog leda samog glečera, šume, planine kao i boje oko njega su jednako fascinantne. Perito Moreno se nalazi na argentinskoj strani Patagonije u blizini grada El Calafate, koji je savršeno malo mjesto za pravi doživljaj Patagonije. Obzirom da je područje Patagonije podijeljeno između Argentine i Čilea, moja sljedeća lokacija bilo je ono najpoznatije na čileanskoj strani Patagonije, a to je nacionalni park Torres del Paine. Za mnoge najljepše mjesto u nacionalnom parku i ono koje svi žele vidjeti je Mirador del Torres, a to je jezero nevjerojatne boje između 3 vrha nacionalnog parka. A da bi do tog mjesta stigli, prvo se morate dobro nahodati. Između 4 do 5 sati planinarenja potrebno je da bi se stiglo do vrha, dok je put prema dolje ipak kraći. Dobra strana je da je priroda cijelo vrijeme nevjerojatna, pa uživanje u istoj nadoknadi sve te korake. Najteži dio je kao i uvijek onaj pred kraj. Naravno, uvijek postoji i nešto lakši način da bi se stiglo barem blizu vrha. Za kraj, što se mene tiče, Patagonija je definitivno opravdala pridjeve jednog od najljepših dijelova drage nam planete.